Hello muntina namite hojo si limna kahet nei kiron chule tuni khol hatun nisim som lagup sangni le som ni langa din jong thusu chum ho anangai ki taw heti gincharum ta thusu ki mon aseina chun jingni khole Supreme Court in Kogi Organization for Human Rights Trust Kohulin biren audio tape chungchanga Supreme Court a he na anbol chu April nisim som segi sangni le som ni langa ni khole hearing dinga hitai tin thusu chun ase na hi geldo thei chi te ma chu biren in tu chung boina mai leile Kogi ka boina hi ama pa do a hi dan le boina sunga gam sunga chief minister khadin ama zat mi pan pya za chum ho thana achil ha pi chu akitip na India dan to jong ki kalahi hitol hon chun kohul chairman pu Benjamin Mate in Supreme Court hinga birin le central government in hichike siki di sot sading atil hon san pilova agang theilama case hi ngaila a hi lo le seila a hi na din thumna le Supreme Court chunga ta san na anei dan anata langin hi Gelo thei chu achisa nikhoma salanga chu Supreme Court in tap chu Center Forensic Sciences Laboratory test ana bolzowa birin usu ahimong 93% photchina anuma hetai chuchi recording a birin in asei cha hi de government thar agu diu chale agu ho chu mana omlo na diwa aman ahu ding ti a hi heji thua lepna chum anuma hin heji chun athu hi agang theila ma seila a hi ding kut he nga thumna nei pumin birin in phat akithum be be athu hi ahongai sot do na din kut he nga pu Benjamin nge na jong anaboli na hi mail hey civil society organization som lagup lam ki pun khom na People Progressive Alliance Manipur kiti kiloi khom na ho chun haptakhat sunga mail hey MLA zo sin government asim lo diu het sana anei diwin thupun anabolu na hi asei na wa chun itihama MLS hon aki seina asa lova demand ki bol anatwa apo do zo lo le signature campaign ki chila apiding a hi tin jong gi na anabol khumui na hi geldo theju hi da bang thulu na a hi lo le mala na a hin chi piu hi achi sani khwa Union Home Minister Amit Sain Parliament phat sunga Manipur gam sungdin mon amin pha na President rule ki koina aji anasei na achun koima party government sim dia claim abol lozia President rule ki koi hi tia anasei to ke mana hitabong to gun a hin chi piu a hi dan Thokchom Sujata People Progressive Alliance Manipur member chun press conference aneina anaphong doi na hi amanun asei bena hitabong statement hi sante a hi pui Aje chu gamsung mi hon chief minister lui resign aki bol na dia central government ki chief na aki hei puyati Biren Singh chu center ko na dung zuya achi sa February nisim sagi ni khwa anakal sunga nini zo chu le Manipur Legislative Assembly aum na ding nikhat bo aki wat chun BJP Northeast in charge to ahung ki le lonin he chun resignation lekha governor hi nga anapiluri na hi Hijizong hi central government ki chief na ti chu assembly sunga opposition hon izakai anaphung do khadem tia tiza na anei jiwa hi tin sujata chun ngo na anasim khum kiri na hi chuki le sei be kin na chun gamsunga president rule ko hi jong le gamsung isu ho ve suina thei dia phachum nai lo a hi dan sein chule thinglang le phai chama dan le mul hi ki bonga chi hla hinam meither izat tabong thinglanga kun surrender ki bol hi tam tin do na jong anabolin Sule Union Home Minister Thupi Dung Zuya National Highway a Free Movement Zong Anachil Hathei Kitpon President Rul Koi Hizong Le Hichihin Mipi Din Bitna Apizu Puitin Masangze Ma Mehli Khangdong Ki Holmo Pa Min Pain Sule Cheirawa Ni Khwa Gam Akal Theilo Naw Min Pain Community Khatza Da Thei Ma Thei Community Dangin Bolo Din Thusu Anabolin Chule masangjep langa mail hoflek igam sunga kidala kichipna anakine ne chunga phamo asa na anaphongo na hi alangkhana hitabong thil su le hisanga kho sizwa kukite ki bol na ho chu anamulo khatto ham kukite mi izat againelam ke hello hitam kon a holem kukite mi izat kisusia mel se ta kithat ho thu kon asiyem ihet saw hizong le avela itala no mutsu Ihova ibol theiting zol legul ki hol hi zong le aum satabong ahi banga gamtum ku kite gam phon do ahia kiwai hop na tum akinei theiting ngalpeng sang hon jong ichung thu kho sa na ahin nei beb diwahin hiji chun igan thei I thulal imit hlun ho zo si khununga chamthat na ding tilova thildang to ivet be lo diu hi ku kite dia meilhwa kun chamthat na le midang mit mo za chan na hiding bo hi
Jani Kho chun T Roman Paite Joint Secretary Ministry of Tribal Affairs Government of India Chairmanship hina noin gamsunga Tribal Welfare Scheme leni Dharti Abayan Yatiya Gram Ukrak Abhiyan le PM Janman Scheme te ni chungchang High Level Review le Orientation Meeting chu gamsunga Administrative Secretaries State sunga District Magistrate hole Department chum suma Director hon Physical le virtual meeting anopona hi chuchi meeting a jaw min pha the ho chu a hi le hana kamei Director of Tribal Affairs and Hill ST Ruthong Anar DAJ ZJS Scheme State Nodal Officers Manom Jing Parjor DC Thangboi Kangte Sisipur ADC Khaikopau ngaite Mornom ADC chule Sisipur le Parjor District Akun District Level Officer Honjong Pan Analau nahi Meeting to Joint Secretary Dasgwa Scheme Patachan Hill Team Nale Tribal mi ho dia Patacha Achi Ha The na din guideline Honjong Phun do na ane nahi Asai na chun scheme chum ho velvet na anein Sule scheme Patacha le lo hingta Achi Ha The na dia Block le District Level Committee Sima Apatcha Survey Borji angai dan sein Hitol hon chun DC hon ama gam hop sunga District Level Officer ho hinga Scheme chungchang Orientation Program anei pe din thu phun jong anaboli na hi asei be na chun hichi DAJ ZUA scheme hi tribal communities ho dop sang na ding le ho sang som gu le sang thum na jagi le som di le thum le tribal mi krol nga wal lang ho phachum sa na ding scheme a hi dan jong anaphung do kini na hi tol hon chun PM JNMN scheme jong hin tribal mi ho dia thil phachum ta ti chu housing clean water sanitation education healthcare chule tribal mi ho umna khokhat ki jot man na road connectivity ho theina dinga scheme hi kiri na hi mail hei ki loi khom na amuko ki ti ho chun achi sani kho volunteer hon apon siu ki chimna anniu min phain alung kim lo naw le na sata apon na thu phun do na ahin niu na hi ei vun jong ki CGG dinga hi ti hi mail hei ki loi khom na hon jong ahin chi pi pan ta diu ta sana hi aje chu ama vun ki silowa mi vun jing ana si jiwa hin alang khan al hasam le jong le han pathin ho te tia gala hi jong le min ei bol na ho mit khela mit tia i bol lo pau hin mail ho noi sin le munim i chan naw danin akilang jin mi ching chu i he bol le mi aza hin mingol chu i he bol le mi anoi si ki ti hi i chungwa dan hele akilomin ka kum le mail ho hi amhon i bol naw nu mei chunga akhan sit naw ho hello ho chung le amhon ei bol naw bong hin mail satin le thu na ki bol le e hin za zo diu ham ti hi mi him hi na mi tampin i gel ji du jong ta sana hi alangkha thangting mul kal chungchang asei na chun asuboi ima umlova mail hon thangting mula lai aga ho theina diwa security ningling center in api na diwin nge na abolin chule mail he ho good hon chamta alayo akhau na thei diu le sa khulam to ke se ami zo sin religious freedom anei theina ding tin phai sunga ho in har le asunga thilla lo zo se ki som chai ho good dan ahung peng le ki dun nuizat ta chu a hi thowi Kukin piting nopal media sera ko tupun kimon asay na chun mail ho thingthang kalding phatsa lo na le lampi khan achil ha jing lai jing in jong du te dia ki gu na anei naw chunga phai cham le thingthang ko ki te ki khan na buffer zone hin khalo din tupi anei u na hi asai be na wa chun mail hon sa khumin pana thingthanga boina sim ding atiu aphal lo dan sein gam sunga ki mung khan na anom zowa political solution om taka hitabong ki chu tu na thailo ding a hi dan sein May ni sim tuma kun may hon pai sunga ho ina hal ha ho va danale mu sit na ma ala ho min phain kukile mei te ki muda na hi athu dan vanu het a hitan hiji chun kokin piting no polin government hinga political solution om ka may ho ki thim diu vin ga an abolin itihama se ngai lo buffer zone khala kukite gam sung hin chung lut om le ipithil su jong le achunga lung chu ki pa ta ki san ding a hi tin Kukin piting no palin may hemi palhem ho henga gana anabolo na hi. Kuki Women Union Sade Hilsa kon demna tu pun kimon asay na chun. Kuki Women Union Sade Hilsin nisim somlali April nisim somlali sang nile som nilanga Monday ni 1:30 PM vela matizang wang khwa jaum ta lam kai pu
then thang allies thapi KNA deputy army chief pa aina aum namuna ahin la mang ding ngai tu na mer hello hon meithar aga kam hi demna sangta ka hin pewi gale tu la hitabong deum lo ta thil so hi Kuki Women Union Sada Hill Sinjong Akidei Pun Mabana Thilso Aum Belo Nadin Nam Mi Ten Hichitabong Chon Chan Khan Chan Phalo Ta Chau Kha Ium Khaule Ivel Bol Ta Lo Devin Tipna Ahung Kinezi Chule Aganaga Nga Hitabong Nampi Kung Tol Khat Dan Di Lo Ta Achunga Na Tong Thil Bol Me Hello Hon Kinta Ki Phun Na Ane Devin Jong Tipna Sangpen Ahung Kinei Kidei Ejam tia ke phonglowa na umkhawa khunung le hijithwa boina tu umkha le koima thimona chanthei loading wa hitin Department of Information and Publicity Kuki Women Union Sada Hill Sakun demna thu phunchun asai nahi Mizoram State Sunga Directorate of Revenue Intelligence DRI Hon methamphetamine tablet agi dan 52.67 kg anamanun Hichi international market value 52.67 crore man hidanen jong akisei nahi Hichi khamna the hi kolanga kun Mizoram Zakhothar sector munaki mandanin akisei nahi DRI hon thugu amodung zoyon janwai ge lamin gari hotse kana bol jingun hitol hon chun hichi thil hi gari kangsom lani ho akun aizor pamlanga anama do ahin hitol hon chun driver pale a assistant pa chu NDPS T2 Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act Sangkhat Jaku Somkit Lengadung Zuin Madin Anum Lontan Head Dikhatsu Hichi Khamtheina Jong Hi Nasata Gamsung Hin Chotho Khat Ahi Kirin Hitol Honchun Northeastern Border Hoa Nasaten Anaki Manjingin Tu Kumadia Tu Chanaki Mandohi 148.50 kg Alhingtana Hitin Thusu Kimuchun Asaina Hi Tu ni khuwa dinga thusu la khom sum sum ihin phun do theu hi chan chui tan ti